нафаре ки дар тими миллӣ бозӣ кардааст ва солиёни зиёд ва ҳоло яке аз масъулини асосии футболи кишвар дар федератсияи футболи мамлакат Увайдо Давлатбеков аст. бинандаи азиз, ӯ дар тими миллӣ солиёни зиёд дар ҳайати дастаи футзали кишвар ҳунарнамоӣ кардааст ва маҳз супер ҷоми кишварро ҳоло ба саҳна маҳз собиқ бозингари тими миллӣ футзали кишварамон мебарорад. ва акнун вуруди дастаҳои футзали Сорокомпания ва Истиқлолро мебинем. албатта Истиқлол мавсими гузашта дар суперлигаи кишвар унвони қаҳрамониро ба даст овард ва акнун бо дорандагони медали нуқраи мавсими гузашта Сорокомпания рақобат хоҳад кард ки дар ҳайати ҳар дуи даста беҳтарин бозингарони тими миллии футзаламон ҳунарнамоӣ мекунанд ва акнун мову шумо имрӯз рақобати рӯёрӯи ин ду дастаҳоро тамошо хоҳем кард. соли гузаштаам агар хотиратон бошад, ма Сорокомпания ва Истиқлол барои ба даст овардани суперҷоми Тоҷикистон бозӣ карда буданд ва дар он рақобат тими Сорокомпания бо ҳисоби 3-2 бар тими Истиқлол ғалаба ба даст овард. аммо бо гузашта шудани зиёда аз як сол ҳаятҳо умуман фазо кулан дигар аст. бинандаи азиз, Сорокомпания ҳам ҳаяташро хеле пурқувват кардааст ва дастаи Истиқлол ҳам бо бозингароне ки мавсими гузашта дошту якчанд нафари дигарро ҷалб кард, имсол пурқувват шудааст ва акнун муқобили дастаи Сорокомпания ҳунарнамоӣ хоҳад кард. хуб, ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем бинандаи азиз ба вуруди бозингарони ҳар ду даста. чун анъана қабл аз шурӯи рақобат суруди миллии кишварамон садо медиҳад. биёед гӯш меандозем ва баъдан дар мавриди ҳайати дастаҳо ҳассосияти ин рақобат гуфта мегузарем. خب برمیگردیم تماشاگران عزیز با آغاز رقابت دسته‌ها و شمارو قبل از شروع دیدار دسته‌های سورکامپانیا و استقلال با حیات هر دو تیم آشنا میکنیم. امروز دسته سورو با لباسای سبزی روشن هنرنمایی میکند و استقلال با لباسای سفید هنرنمایی خواهد کرد و نگفته نماند که این بازی آغازبخش موسم امساله سوپرلیگای فوتبال تاجیکستان است بیننده عزیز و امروز البته در اکران‌های ما شما نیکروز علی محمدов بازیگری تیم فوتبال کشور که هم در استقلال و هم در سورکامپانیا هنرنمایی کرده است. خب بیایید توجه میکنیم با هیئت دسته ها سراول با هیئت دسته استقلال که با حیث میزبان نامینالی امروز نامزد شده است. هیئت اساسی این دسته چنین است در دیدار امروز دروازه‌بان و کاپیتان دسته استقلال فیروز بکمرودوف است تحت رقم 22 هنرنمایی میکنند در میدان در پهلوی او
Rahmonali Sharifov raqami 6, raqami 7 Shavkat Halimov, raqami 14 Rustam Hamidov, raqami 5 Nasratsho Ismoilov va sarmurabbiy dasta Aleksandr Zabiradze. Bozinggaroni ehtiyoti این تیم raqami 13 darvozaboni ehtiyoti Samareddin Shamsov, raqami 8 Abduqayim Umarov, 12 Nekruzidiyev, raqami 20 Hamid G'ulomi va raqami 88 Muhammad Sharifov hastанд. Va айти дастаи сорокомпания дарвозабон рақами 22 Саиди Торабиде, рақами 4 Мансур Рафиня, рақами 17 Самандар Ризомов, 6 Идрисёров, рақами 18 Амир Ҳусейн Исмоили. Сармураббии даста Пайра Воҳидов ва бозингарони эҳтиётӣ рақами 1 дарвозабони эҳтиётӣ Нуриддин Ҷабборов, рақами 13 Бахтиёр Солиев, 8 Амир Шуҷоӣ, рақами 11 Фирӯз Сангов, рақами 7 Муҳаммад Раҷабов, рақами 9 Файзали Сардоров, рақами 99 Дилшод Саломов. Имрӯз аслан дар хусти дастаи сорокомпания капитани тим Файзали Сардоров навишта шудааст, аммо ҳоло бо дастбанди капитани Фирӯз Сангов дар майдон аст. Бинандаи азиз, намедонам чаро. خب بیا توجه میکنیم به هیئت داوران در بازی امروز. داور اساسی سفرعلی محمدی زاده به حساب میرود از شهر دوشنبه. به او منوچهر زمانوف کمک میکند. داور احتیاطی در دیدار امروز ارکین مدیبایف و سونیا سنج. در رقابت امروز наврӯзҷони Сулаймон мебошад. ҳама чиз барои ин бозӣ омода аст. ҳар ду дастам омодагӣ хеле ҷиддӣ диданд ба оғози мавсими имсола ва ҳар ду дастам албатта мехоҳанд ки имсол ба натиҷаҳои хуб расанд. ва ба Александр Ҷабирадзе дар тими футзали Истиқлол Ҳусейн Шодиев кӯмак мекунад, яке аз мураббиёни дигари футзали кишварамон, ва баъдан Фирӯз Юсуфзода ки аслан мудири тим аст. خب در تیم سورокомпания با Пайра Воҳидов Акбар Ортуқов кӯмак мекунад, ёрдамчи ӯ, ва баъдан боз онҷо Элчибек Элчибеков мудири тими мазкур мебошад. намояндаҳои Федератсияи футболии кишвар ҳам имрӯз ба тамошои ин бозӣ омаданд. бинандаи азиз, ва шуморашон кам нест. ба ҳар сурат мухлисон ҳам дар ин майдон зиёд ҳастанд, вале назар ба он ки мо интизор доштем ки ин майдон моломоли мухлисон мешавад ва анбӯҳи зиёди мухлисонро дар майдон дидан мумкин буд, камтар тамошобиноро дида истодаем. ва ҳама чиз омода аст, гуфтем, барои шурӯи рақобат ва мо мунтазири оғози дидор ҳастем. дувари бозӣ ҳам бо ҳар ду мураббӣ ҳоло дастфишурӣ мекунад, ба ҳар ду ҳам барор мехоҳад ва Сафарали Маҳмадазизода акнун ҳоло мебинем ки ин бозиро чӣ гуна тӯварӣ мекунад. ба ӯ ҳам барор мехоҳем дар бозии имрӯза ва бовар дорем ки бозӣ хубу хотирмон барои мухлисон, барои тамошобинон сипарӣ мегардад. ва аз маркази майдон ҳоло бозингарони дастаи Истиқлол бо садои иштаки довар Сафарали Маҳмадизода бозиро шурӯъ менамоянд. خب اینک رفتیم بیننده عزیز با تماشای یکی از بازی‌های مهم سال در آغاز موسم امسال در لیگ فوتبال کشورمان و البته دو دسته که سالیان اخیر همیشه برای مقام و مرتبه در فوتبال کشور مبارزه برده ایستادند، حالا با همدیگر رقابت کرده ایستادند برای به دست آوردن سوپر جام تاجیکستان. سالی گذشته چطوری که گفتم ما سورокомпания بر تیم استقلال در بازی برای به دست آوردن سوپر جام غلبه کرد و بعداً این غلبه سومی آنها بود. غلبه سومی آنها در سوپر جام کشور بود. و اکنون حالا می‌بینیم که پای هم غلبه چهارمی خود را به دست آورده می‌تواند تیم سورو یا نه. خاطرتون باشد سالی گذشته استقلال محض یکتازی تیم سورокомпания را شکست و به عنوان قهرمانی در سوپر لیگای کشور دست یافت. حالا امکانیت برای استقلال و حساب کشیده می‌شود. بیننده عزیز، رستم حمیدов همون نفره که البته حالا یک ستون اساسی، مهره اساسی دسته استقلال است، در دقیقه اولی رقابت توانست حساب بازی را باز کند و این بسیار مهم هم هست برای این بازیگر، چون احساساتی خیلی و خیلی بلند دارد. بیا توجه میکنیم پرتاب فیروز بک مرادوف بسیار عالی، شوکت حلیموف خیلی خوب توانست پاس داد به هم دسته خود و به این ترتیب بازیگران دسته استقلال حساب بازی را باز کردند.
чанде пештар мо дар як суҳбати ихтисосӣ бо Фирӯзбек Муродов дарвозабони тими миллӣ ва дастаи Истиқлол суҳбате анҷом додем ва албатта аз омодагии онҳо дар бозӣ барои ба дастоварди Суперчом ҳам пурсон шудем ва ҳатто нокомии тимро дар ҷоми ҷаҳон ҳам гуфтем. худи Фирӯз қайд кард ки албатта андаке мушкилӣ барои онҳо буд дар бозии муқобили Панама муваффақ шуда натавонист ва аз ӯ пурсидем ки чаро бозингарони Истиқлол ба тими миллӣ кам даъват шуданд. ӯ гуфт ки воқеан ҳам ду-се нафаре буданд дар Истиқлол ки арзандаи даъват ба тими миллӣ буданд, аммо онҳо аз намедонам шояд нигоҳи мураббиён ҷавобгӯ набуданд ба тими миллӣ ё чизи дигар ки даъват нашуданд ба дастаи миллӣ. инҳо албатта худи Рустам Ҳамидов, худи Шавкат Ҳалимов, Раҳмоналӣ Шарипов ва боз Некрӯз Идиев ки имрӯз дар айти дастаи Истиқлол бозӣ мекунанд ва акнун онҳо фикр мекунам исбот мекунанд ки то кадом андоза омода буданд, омода ҳастанд ё омодаанд барои ҳунарнамоӣ кардан дар тими миллӣ. ҳоло имконият барои дастаи Соров ва инҷо Фирӯзбек Муродов тавонист ки саъди роҳи ҳамлаи бозингарони дастаи Соро Компания шавад. бинандаи азиз, дар мавриди дастаи Соро Компания бояд ҳаминро хотиррасон кард ки назар ба солҳои гузашта ки тамоюли ҷалб кардани легионерони эронӣ ба ин даста хеле ва хеле зиёд буд. ҳоло ин чиз андаке боз тақвият ёфт, яъне ба дастаи Соро Компания боз легионерони эронӣ 4 нафар даъват шуданд. қабл аз оғози мавсими имсола 4 нафаре ки таҷрибаи хеле зиёд доранд. идомаи ҳамлаи дастаи Соро, вале зарба чандон хуб набуд аз ҷониби бозингари рақами 4. хуб, ин бозингарон албатта ба дастаи Соро даъват шуданд ва аллакай шартнома ба имзо расониданд. 6 бозингари нав аслан ба ҳайти дастаи Соро ҷалб карда шуд дар оғози мавсими имсола. 4 нафар аз Эрон: Исмоил Амирҳусейн, Мансур Афиня, Амир Шуҷоӣ ва дарвозабон Саид Туробидеш. мавсимҳои гузашта агар хотиятон бошад дар айти дастаи Соро дарвозабони асосӣ ҳамеша дарвозабони эронӣ буд. дар ин тим ҳунарнамоӣ мекард ва яке аз беҳтаринҳо буд дар айти дастаи Соро Компания. бисёр хуб ҳам ҳунарнамоӣ мекард. غیر از محسن گراوند و همچنین محمد گراوند و محسن محمدزاده. باز دروازه‌بان هم در این تیم مهدی مصطفی بسیار خوب بود، ولی این لگانیران دیگر با تیم سورو دعوت کردن نشدند و نفران دیگر دعوت شدند که می‌بینیم امسال چگونه به دست کمک می‌نمود. غیر از اینها سابق دروازه‌بان این تیم که سال گذشته در این تیم نبود، نوریدین جبارов دیگر بار به حیات برگشت و اینچنین Абубакр Саидов аз дастаи футболи дастаи Бархшӣ даъват шуд ба тими Соро Компания. ин 6 бозингаре буд ки ба айти ин даста даъват шудааст. ҳоло дар майдон маҳз бозингарони асосӣ Файзали Сардоров, таҳти рақами 9 Дилшод Саломов, таҳти рақами 99 Бахтиёр Солиев, таҳти рақами 13 ва рақами 8 Амир Шуҷоӣ ворид гардиданд. идомаи ҳамлаи бозингарони Соро аммо имконият намедиҳад. ҳоло бозингари тими Истиқлол Муҳаммад Шарипов. дар айти Истиқлол ҳам ҳоло бозингарони эҳтиётӣ ба майдон омаданд. инҷо мо Муҳаммад Шариповро мебинем, бозингари рақами 8 Абдуқаюм Умаров, 88 Муҳаммад Шарифов ки ба ҳаят ҳоло ҷалб шуданд. Рустам Ҳамидов муқобили Файзали Сардоров ҳоло дағал бозӣ кард. Файзале ки дар арафаи баргузории ҷоми ҷаҳонии футзал осеб дошт ва ҳоло маълум мешавад ки ин бозингар омода аст ба оғози мавсими имсолаи рағбатҳои футзали кишварамон. дар ҳайти дастаи Истиқлол албатта бозингарон на ҳамеша яъне чаҳоргонаи аввал иваз карда намешаванд. як ба як бозингарон вориди майдон гардида истоданд. шудааст ва гуфта мешавад ки ҳоло як имконияти дигар барои дастаи Истиқлол фурсат ҳаст. Муҳаммадҷон Шарифов ва ҳисоб 2-0. бинандаи азиз,
محمدجان شریفوف این گل خود را جشن نمیگیرد به خاطر آن که او سابق بازیگر دسته سورو است و سال دوم می شود که در حیط دسته استقلال هنرنمایی میکند. حساب 2-0 بیننده عزیز. در آغاز رقابت در 4 دقیقه اول دیدار حالا بازیگران دسته سورو کمپانیا 2 توپ به دروازه خود سر میدهند. آغاز بسیار بابرار، ضربه اونقدر سخت نبود ولی از میان بازیگران تیم سورو ببینید دروازه‌بان لیگیونری دسته سورو کمپانیا سعید تروبی ده هم موفق شده نتوانست و پیرو واحدوف حالا تایم اوت میگیرد برای فهمانیدن با بازیگران که چگونه هنرنمایی کنند. این تا یک اندازه برای دسته سورو کمپانیا ناگهانی هم بود که در آغاز رقابت 2 توپ سر دادند ولی باکی نیست چون که در فوتزال در هر ثانیه در هر دقیقه بازی کلان به طرف دیگر گردش میخورد و امروز بانوان هم بیننده عزیز در تالار قرار دارند و به تماشای این بازی آمدند. البته باشد که در تالارهای فوتزال دیگر نمودهای ورزش عموما در میدانهای فوتبال بانوان زیاد شوند هوسمند شوند و البته با این وسیله توانند میدانها را هم زیب دهند. بار دیگر نکروز علی احمدов برای ما و شما نشان داده می شود و نگفته نماند که یک بازیگر اساسی دسته استقلال چند روز پیشتر در شهر مسکو روسیه جراحی شد. این کامران علیف بازیگر تیم ملی با او شفا میخواهیم و باور داریم که در زودترین فرصت برمیگردد به هیئت دسته. یکی از بازیگران اساسی دسته فوتزالی استقلال. حالا توجه میکنیم به عکس الحمله دسته سورو سولیف پس با کنار و اینجا دلشاد سلاموف بود ولی حمله چندان خوب سپری نگردید. خب امسال در سوپرلیگای فوتزال کشورمون شماره دسته ها زیاد کرده شد و خوشبختانه یکی از دسته که چند سال پیشتر در برابر سورو کمپانیا تیمی خیلی پرقوت بود و رقابت پذیر بود در چمپیونات تاجیکستان در سوپر جام کشور با سورو کمپانیا بازی میکرد برای به دست آوردن عنوان قهرمانی سپر شهر خوجند دوباره احیا گردید خوشبختانه و این دسته حالا امسال در سوپرلیگای کشور بازی خواهد کرد. بسیار خوشحال کننده است. البته احیا شدنی دسته سپر ادامه حمله دسته سورو والو ضربه خیلی هم سختی لیگیونر ایرانی دسته سورو و فیروزبک مرادوف این حالت رو برطرف میکنه. ضربه از جانب امیر شجاعی اجرا کرده می شود. اوت به نفع بازیگران سورو. بیاید متوجه میشویم سردارف رحمان علی شریفوف در مقابل اون حالا با سردارف امکانیت نمیدین. دلشاد سلاموف موفق نشد که در رقابت با محمدجان شریفوف گذارد و ضربه را اجرا کند. غیر از دسته سپر تماشاگران عزیز باز یک دسته دیگر دسته فوتزال خوجند این البته از دسته فوتبال خوجند باز یک دسته فوتزال هم تشکیل کرده شد. بسیار خوب و چون همیشه باز در برابر این دسته ها تیم فوتزال استرافشان در سوپرلیگای کشور بازی میکند. خب تیمی سمندر بود قبلا حالا با نام رگر از شهر ترسونزاده امسال با خرید چند بازیگران خوب و پرقوت شدن هیئت و سوپرلیگای کشور وارد خواهد شد و بعدا دسته امانت بانک از شهر دوشنبه از بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک و بعدا باز تیم سومون شماره دسته ها خیلی زیاد هستند. و باور داریم که لیگ فوتزال کشورمون این سال خوبتر و بهتر برگزار میشود چون که وقتی اگر لیگ ما بهتر شود همون قدر استعدادهای زیاد پیدا میشوند همون قدر انتخاب سری بازیگران به تیم ملی زیادتر میشود. این تا یک اندازه خوب هم هست. حالا با فایده بازیگران سورو پرتاب فیضلی سردارف به نتیجه عکس الحمله دسته استقلال رو میبینیم و اینجا پرتاب جانب نصرتشاه اسماعیلوف بود از جانب رستم حمیدوف
вале бо як дахолаташ дифогари дастаи Соро ин вазъиятро бартараф кард. خب بیا توجه میکنیم با ضربه کنجی نوبتی بازیگران تیم استقلال. ضربه نوبتی شوکت حلیموف بود و حالا حمله ادامه دارد ولی حلیموف اینجا مقابل بازیگر دسته سورو خطا کرده است. مقابل بختیار سولیف. خب بختیار سولیف بیننده عزیز حالا در هفته اخیر ویردی وسایل اخباری ما ویردی زبانهای هواداران فوتزال کشور است. گلی زده او در مسابقه قهرمانی جهان یعنی جام جهانی فوتزال. مخلصان رو باوجه ورد و مخلصان گلی او رو با دروازه تیم پرتغال بهترین گلی جام جهانی 2024 انتخاب کردند. این بسیار خوب است و باعث افتخار هم هست که گلی زده بازیگر تیم ملی ما بختیار سولیف بهترین انتخاب شد. اگر خاطرتون باشد با پشت پای چگونه توپ را با دروازه پرتغال روان کرد و از روی نظرسنجی مخلصان بهترین دانسته شد. کارشناسان فیفا هم البته بهترین گل‌های مسابقه جام جهان را گلچین کردند و در صحیفه خود نشر نمودند. بازیگر رقم 18 دسته سوران لیگنر ایرانی این تیم در اکران‌های ما و شما است. امیر حسین اسماعیلی نصرچو اسماعیلوف و حالا اندکی خواستند بازیگذاری کنند اما از این چیز فیروز بکمرادوف درک نداشت و قریب بود که ضربه کنجی با نفع دسته سورو کمپانی آورد. منصور رافینیا بازیگر ایرانی. البته اسم منصور فهمو است اما رافینیا با خاطر نمیدونم شاید بازیگران برزیلی باشد گذاشته شده است. من سطح فوتزال ایران خیلی و خیلی بلند است و این خاطر دسته سورو کمپانی مدیران این تیم هم چند سال است که با بازیگران ایرانی توجه خیلی زیاد کرده ایستادند. توپ در اختیار بازیگران استقلال. بکمرادوف و یک ضربه میزند جانبی دروازه سورو کمپانی فیروز بکمرادوف. تصور کنید وقتی که اگر با حیث بازیگر پنجم به میدان آید بازیگر سورو رو مجبور است که بیشتر در خط حمایه بازی کنه. ادریس یوروف، ریزوموف، منصور رافینیا، قریب توپ را از دست می‌دهند و همین طرف توپ را از دست می‌دهند بازیگران دسته سورو و امکانیت برای تیم استقلال. فرصت رو می‌بینیم اما دروازه‌بان دسته سورو سعیدی تورابیده این حالت رو برطرف می‌کنند. نصرتشاه اسماعیلوف بود می‌خواست دروازه‌بان رو فریب دهد و با پای چپ توپ رو به درون دروازه روان کند. یک عکس‌الحمله بسیار خوب داشتند بازیگران تیم استقلال. خب ضربه کنجی بکمرادوف حالا در مرکز میدان است. بکمرادوف ادامه حمله دسته استقلال. رحمان علی شریفов ولی پرتاب بازیگر رقم 6 دسته استقلال خطا است. موسم گذشته استقلال توانست در سلسله بازی‌های فینالی سوپرلیگ کشور بر تیم سورو کمپانی غلبه به دست آورد. بازی امید خوزیف در میان هواداران فوتزال در اکران‌های ما و شما. امید خوزیف هم بازیگر تیم ملی است. هم در سورو بازی کرده است هم در استقلال. خب در بازی حساسی نهایی بر تیم سورو با حساب 3-2 غلبه کرد. ادامه حمله دسته سورو و فیروز بکمرادوف. با دروازه فیروز بکمرادوف گل زدن خیلی و خیلی دشوار است. الان که او باز
ҳидояти сарвони тими футзали Истиқлолро ба дӯш дорад. Боз як масъулияти дигар. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи дастаи Соро. Файзали Сардоров, Саломов, зарба аз масофаи дур, вале Бекмуродов ин вазъиятро бартараф мекунад. Тӯбро ба майдончаи ҷаримавии худ мебарад ва бо даст мегирад. дастаи футзали Истиқлол ҳам аввалин бор дар таърихи худ унвони қаҳрамониро ба даст овард. баробари Александр Забирадзе. Соро чанд соли ахир ҳамеша чӣ тавре ки гуфтем якатузӣ мекард дар лигаи кишвар ва унвони қаҳрамониро ба даст меовард. Пайрав Воҳидов, сармураббии дастаи Соро ва тими миллӣ. Бо роҳбарии ӯ маҳз тими миллӣ аввалин бор ба ҷоми ҷаҳонро хат гирифт дар таърихи футзали кишварамон. Саломов, Фирӯз Бекмуродов, Файзали Сардоров, Саломов, Муҳаммад Шарипов шояд андаке осеб гирифтааст. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Соро ва зарбаи Саломов ту болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. вазъияти бисёр хавфнок барои дарвозабони дастаи Соро буд. Абдулқаим Умаров қариб буд ба тӯб расад. солҳои охир дар Осиё лигаи қаҳрамонҳои футзали Осиё бояд баргузор карда шавад, вале сар карда аз соли 2020 ин мусобиқа ҳамеша баргузор намешавад ва чӣ гуна голи зебо! Абдулқаюм Умаров ҳисоб 3-0 бинандаи азиз. ҳоло аз шурӯи рақобати дастаҳои Истиқлол ва Соро танҳо 10 дақиқа сипарӣ шудааст. ва фикр мекунам дар майдон хонаводаи Абдулқаюм Умаров қарор доштанд ки хеле ангезаи баланд доранд ва дастгирӣ мекунанд ин бозингарро. биёед таваҷҷӯҳ мекунем Рустам Ҳамидов ҳаракатҳои ӯ аз назди Файзали Сардоров ва ҳисоб 3-0. танҳо дар 10 дақиқаи аввали рақобат бозингарони Истиқлол 3 дафъа дарвозаи Соро компанияро рахна мекунанд. хуб, коргардон беҳуда дарвозабони дигари дастаи Сороро барои мо шумо нишон намедиҳад. Хушвақт Исоев ки аслан дарвозабони асосӣ буд, вале чӣ тавре гуфтем дар оғози мавсими мисолан легионери эрониро ба тими Соро ҷалб карданд ва мавсими гузашта агар хотиятон бошад дар оғози мавсим вақте ки Маҳдӣ Мустафоӣ рафт аз тими Соро, чӣ гуна Хушвақт Исоев дар тими Соро бозӣ кард. Хеле хуб бозӣ кард. Воқеан ҳам бозиаш писанд омад ба даҳҳо нафар мухлисони футзал. Бекмуродов ва инҷо партоби дақиқи ӯ, идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол. дарвозабони дастаи Истиқлол воқеан ҳам на танҳо ба ҳайси як лидер, ба ҳайси як муҳраи асосӣ дар ин тим ба ҳисоб меравад. зарба аз масофаи дур. Раҳмоналӣ Шарифов ва Кортизар. Ягон шаку шубҳа бояд нишон дода шавад ё на? аз пироҳани Раҳмоналӣ Шарифов дошт Юрис Ёров.
خب البته این سورو کمپانی شاید با اون سورو کمپانی قبلی چندان مانند نیست، ولی به هر صورت این سوپر جام کشور است. بیننده عزیز، آغاز موسم حتما در این بازی برای به دست آوردن جام یک دسته مغلوب میشه و باز هر دو تیم رو سلسله بازی های سوپر لیگ تاجیکستان انتظار است. و در مورد لیگ قهرمان‌های فوتبال آسیا گفتیم که سر از سال 2020 همین مسابقه برگزار نشده ایستاده است. اگر سال‌های 20 21 که بنابر سبب پاندمی کووید مسابقه برگزار نشد، ولی سال‌های اخیر امارات متحده عرب که مکان برگزاری مسابقه اعتراف گردیده بود برای میزبانی کردن دست کشید. انتظار می‌رفت که مسابقه با شکل 16 دسته برگزار شود. و آخرین غالبی لیگ قهرمان‌های فوتبال آسیا این دسته ناگویا اوشنسی ژاپن است در سال 2019 هم. ولی این سال هم حالا برگزار نشد مسابقه. برگزار نشد. و وضعیت خطرناک. ادامه حمله دسته استقلال. رحمان علی شریفов. ادامه حمله استقلال. شوکت حلیمov. ولی توپ رو میگیرن بازیگران تیم سورا. حالا شوکت حلیمov آسیب گرفته است. چند لحظه پیشتر محمد جان شریفov آسیب گرفته بود. نمیدونم حالتش خوب است یا نه. الکساندر سابیراتسی حالا اشاره میکنه که باید چگونه بازیگران هنرنمایی کنند. سال گذشته گفتیم خودی سورو کمپانیا توانست غلبه کند بر استقلال. سال 2020 آنها بر تیم سپار غلبه کرده بودند و از همون سال این جانب هیئت دسته مذکور کلاً تغییر یافته است. آنقدر زیاد هم نه، ولی به هر صورت تغییر یافته است. ادامه حمله بازیگران دسته سورا. یک ضربه دیگر از مسافه دور و این فیروزبک مرادov است. ببینید چگونه فیضعلی سردارov ضربه رو خیلی سخت اجرا کرد و این خطرناک هم بود برای دروازه‌بان دسته استقلال، ولی فیروزبک مرادov این ضربه رو برگردانید. اصلا فیضعلی سردارov بسیار ضربه های سخت داره. در مقابل عبدالقیوم عمرov حالا خطا صورت گرفته است. و اینجا ضربه جریمه‌ای، بله ضربه جریمه‌ای به یگان شک و شبهه بعد از اون که سردارov رو از پای افتونید. عبدالقیوم عمرov کارت زرد میگیرد بازیگر دسته استقلال. و کارت زرد نشان میدهد. لحظه تکرار رو منتظر میشویم. اینجا رقابت شانه به شانه، یعنی کتف و کتف هم بوده است، ولی بارها تکرار شد. به خاطر همین داور اول کارت زرد نشان داد با بازیگر دسته استقلال.
خب دقیقه 14 رقابت حالا ضربه کریموی و این میتواند خطرناک باشد در نزد توپ فیضعلی سردارов بختیار سالیف هم است شاید بازیگذاری کنند بازیگران تیم سورا ولی ضربه فیضعلی سردارов و از پهلوی دروازه استقلال از میدان بیرون میشود بیاید میبینیم و اگر اندکی به توپ میرسید بختیار سالیف شاید امکانی تغییر دادن حساب با میان میآمد حمله نوبتی بازیگران سورا منصور رافینیا سالیف و بازیگر رقم 8 امیر شجاعی موفق نشد البته بها دادن بازیگران لگیونران دسته سورا را خیلی بروقت هم هست مثلا نمیشد از یک بازی بها داد ولی مربیان خوبتر میدونن حالا کامبیناسیا با اشتراک بازیگران سورا اما شوکت حلیموف این وضعیت رو برطرف میکند خیلی فرصتی خوب بود برای دسته سورا حمله ادامه میکنند از سوی بازیگران تیم سورا عمرف اندکی آسیب گرفته است خب اگر مثلا استقلال مثل خوجان که امسال دسته فوتزال تشکیل کرد تیم های دیگری فوتبال هم دسته فوتزال داشته باشند بسیار خوب میشه چند سال پیشتر یکی از طلبات‌های اساسی اشتراک در لیگ قهرمان‌ها داشتن دسته فوتزال بود سردارов توپ را از فیضعلی میگیرند بازیگران دسته استقلال و رستم حمیدوف بود که میتوانست حمله را ادامه دهد خب تایم اوت نوبتی میگیرد پیرو واحدوف سرمربی دسته فوتزال سورا و در این زمین الکساندر چاپیراتسی هم دستور میدهد به شاگردانش و شاید تایم اوت رو خود سرمربی دسته فوتزال استقلال گرفته است خب ضربه فیضعلی سردارов این یگانه امکانیت 100% گلزنی برای دسته سورا بود و این بعدا امکانیت دوم از ضربه جریموی و در هر دو حالت هم خودی فیضعلی سردارov نقش داشت خب با تو بازیگران دسته سورا امیر شجاعی سردارov شجاعی سالیف و بازیگران استقلال این حالت رو برطرف کردند محمدجان شریپов رستم حمیدوف فیروزبek مرادov توپ در اختیار بازیگران دسته استقلال
Firuzbek Murodov имконият мечуяд шояд барои задани зарба, вале бозингарони Соро тӯбро гирифтанд ва ба акшн ҳамла мераванд. Имконияти бисёр хуб барои дастаи Соро. Зарба аз масофаи дур нишонрас набуд. Сардоров, Шавкат Алимов ва Амирҳусейн Исмоилӣ. бозингари рақами 7 дастаи Истиқлолро аз пой меафтонад. то анҷоми нимаи аввал ҳоло вақт хеле зиёд аст. Хеле зиёд аст. Зиёда аз 4 дақиқа. Фирузбек Муродов. комбинатсияи бозингарони дастаи Истиқлол, аммо бенатиҷа буд ва акнун ҳамлаи ҷавоби дастаи Соро. Амирҳусейн Исмоилӣ, Амир Шуҷоӣ, Шуҷоӣ ва зарба мезанад, аммо зарбаш хато. Ба ҳар сурат ин бозингар вазни зиёдатӣ ҳам дорад ба назарам ва шояд ба ӯ таъсир ҳам ё худ таъсири манфӣ ҳам мерасонад дар вақти бозӣ. Амирҳусейн Исмоилӣ, Дилшод Саломов. Тӯб дар ихтиёри бозингарони дастаи Соро, Идрисёров. Амирҳусейн Исмоилӣ, Саломов. ва боз як хато акнун тӯб дар ихтиёри бозингарони Истиқлол аст. партоби Шавкат Алимов вале ба сурохи ноаниқ. дар ҳайти дастаи Истиқлол ҳоло дар майдон мо Ҳамид Ғуломиро надида истодаем. ин бозингар ҳам легионер, як вақтҳо дар ҳайти ҷавонони дастаи футболи Истиқлол бозӣ мекард. Ҳамид Ғуломӣ дастпарвари дастаи футболи Истиқлол ҳам ҳаст. чанд сол пеш ва ҳоло шояд ба дастаи футзал гузаштааст. домои ҳамлаи дастаи Соро ва гол. ҳисоб 3-1 ва ҷавоб мегӯянд бозингарони дастаи Соро ба 3 голи задаи бозингарони тими Истиқлол ва Самандар Ризомов муаллифи голи дастаи Соро мешавад. зарба чандон сахт набуд, вале чигуна Фирузбек Муродов фиреб хӯрд дар ин лаҳза. ту бо як расиш ба бозингари дастаи Истиқлол ворид дарвоза шудааст. Ба Раҳмоналӣ Шарипов расид ва вориди тури дарвозаи дастаи Истиқлол шуд. ҳисоб 3-1 ва имконияти навбатӣ барои Соро. ҳисоб 3-2 ва бубинед ки чӣ гуна Самандар Ризомов ҳоло ҳассосиятро дар бозии дастаҳои Истиқлолу Соро нигоҳ медорад ва танҳо дар нимаи аввали рақобат таваҷҷӯҳ мекунем. аз иштибоҳи Раҳмоналӣ Шарифов истифода мекунад. Самандар Ризомов ва тӯбро ба даруни дарвоза ворид мекунад. ҳисоб 3-2. бозингарони Истиқлол ки бо ҳисоби 3-0 пешсаф буданд дар 1 дақиқа ҳоло имконият доданд ба бозингарони Соро ки 2 дафъа дарвозаи онҳоро рах накунанд. қаҳрамони асосӣ дар ин лаҳзаҳо Самандар Ризомов аст. акнун ман фикр мекунам рӯҳияи баланд мегиранд бозингарони дастаи Соро. метавонистанд асосиятро нигоҳ доранд. Фирузбек Муродов зарбаи сахти ӯ ҷониби дарвозаи Соро.
Yorov, Rizomov, Salomov va to'pro az Mansur Rafinha megiran bozingaro Istiqlol va ammo hamla itoma namikunad. خب در دو گل سورو در اینجا رحمان شریفов بود. یک حالت با رسیش با وارد دروازه شد، در دیگر حالت توپ رو با خود گرفتن نتوانست و سمندر ریزوموف توپ رو رد بود و دروازه دسته استقلال رو رخ نکرد. Bekmurodov خیلی خوب فیره میدهد بازیکنگری دسته سورو را. رحمان شریفov اوت. دلشاد سالامov و ضربه کنجی برای دسته سورو. Salomov Rizomov والا رقابت برای به دست آوردن توپ جریان دارد در نزد جریمه‌گاه دسته سورو. بسیار حالت دشوار. Bekmurodov رحمان شریفov Nasratshah Ismoilov pas ba kanor Abduqayim Umarov Muhammadjon Sharipov و توپ از میدان بیرون میشه. ثانیه‌های آخری نیمه اولی رقابت بیننده عزیز. Rizomov اکنون بازی دسته استقلال بیشتر توسط فیروز بکمورودوف صورت گرفته شده است. ضربه میزند و ضربه فیروز بکمورودوف بسیار خوفناک و دروازه‌بان دسته سورو سعیدی تروبیده با یک مشکل این ضربه رو برگردانید. خیلی ضربه های تیروار دارد فیروز بکمورودوف. و وقت به انجام میرسد. دوستان ارجمند نیمه اولی رقابت انجام یافت با حساب 3-2 و ببینید که در یک دقیقه چگونه بازیکنان دسته سورو دو دفعه توسط ضربه های سمندر ریزوموف حساسیت را در بازی امروز نگاه داشتند و در دو حالت شاگردان الکساندر زابیرادзе موفق نشدند، یعنی به خطا راه دادند. ما شما را باور دارم که نیمه دوم با یک بازی خیلی جالب انتظار است و باور دارم که بازی دسته های استقلال و سورو کمپانیا باز هم دیدنی و خاطرمان در نیمه دوم سپری می شود. با ما باشید بیننده عزیز.
کننده است. زمانی که 3 دفعه بازیگران دسته استقلال توسط ضربه‌های مهم رستم حمیدов، خب عبدالقیوم عمرов و محمد جان شریفов پیشرفت شدند. حساب 3-0 بود. بعدا در 2 لحظه در 1 دقیقه نخترش سمندر ریزومов بازیگر رقم 17 دسته سورو حساب را 3-2 کرد و حساسیت را در پایان نیمه اول در این عقوبت نگاه داشت و اکنون نیمه دوم شروع گردید. بیننده عزیز و ما و شما را اکنون باز رقابت پرشدت با اشتراک این دسته ها انتظار است. بیایید توجه میکنیم با هیئت دسته های استقلال و سورو انیخترش با بازیگرانی که از دقیقه اول حالا هنرنمایی دارند. خب ببینید سرمربی دسته سورو با سعیدی تورابیده لیگنر این دسته دروازه‌بان ایرانی این دسته حالا در قسم دوم اجازه نمیدهد که در میدان بازی کند و با جای اون نوریدین جبارов دروازه‌بان دوم تیم ملی حالا در میدان هنرنمایی نماید و شاید به خاطر اون که هنرنمایی لیگنر دسته سورو ستاد مربیان تیم سورو را قانع نکرد و فکر میکنم لیگانران هم همچنین لیگانرانی که در میدان بازی میکنن شاید مربی را قانع نکردن چون اصلا همین گونه بود. و بیا توجه میکنیم در دروازه دسته سورو نوریدین جبارов قرار دارد. خب در میدان بازی میکنند امیر شجاعی لیگانر ایران این دسته تحت رقم 8 رقم 9 فیصلی سردارов رقم 99 دلشاد سلامov و همچنین رقم 17 سمندر ریزومov. حالا خطای نخستین در نیمه دوم رقابت و مقابل لیگانر ایرانی دسته سورو خطا صورت میگیرد. ضربه جریمه‌ای با فایده دسته سورو تعیین کرده می شود. سرمربی دسته سورو پیرو واحدov است. هیئت دسته استقلال بیننده عزیز در دروازه فیروزبek مرادov است کاپیتان دسته. در میدان شوکت علیمov رقم 7 رقم 5 نصرتشاه اسماعیلov رقم 14 رستم حمیدov و رقم 6 رحمان علی شریفov. اینها بازیگرانی هستند که در قسم اول هم در پنجگانه نخست بازی کردند. حالا یک نفر عوض می شود در هیئت دسته استقلال. رستم حمیدov ضربه میزند جانب دروازه نوریدین جبارov. فیصلی سردارov حمله جوابی دسته سورو پاس به کنار و اینجا توپ را اداره کرده نمیتواند. بازیگر رقم 8 امیر شجاعی فیروزبek مرادov حالا یک ضربه سختی و از مسافه دور بختیار سالیف توپ را گرفت. ادامه حمله دسته سورو را میبینیم. پاس را منتظریم اما سالیف با موقعی که فیصلی سردارov قرار داشت شاید امکان نیافت که پاس دهد چون که دو بازیگر دسته استقلال او را محو کرده بودند. اصلا با پیش برآمدن نوریدین جبارov بسیار خوب بود در این لحظه که فیروزبek مرادov توپ را به هم دستش ارسال کرد و هرچند پسش نادرست بود ولی برآمدنش بسیار خوب بود. عبدالقیوم عمرov bek مرادov با توپ باز هم بازیگران استقلال. عمرov از کنار میدان و توپ را با بازیگران دسته سورو سردارov اسماعیلov را میگذارد. سردارov ضربه و گل. حساب 3-3 دوستان ارجمند در آغاز نیمه دوم رقابت حساب را برابر میکند فیصلی سردارov و بسیار حرکت های خوب گزارش بسیار عالی سردارov است. نصرتشاه اسماعیلov باعث بر آن میشود که او حساب را برابر کند. دو بازیگر دسته استقلال مانع نشدند با فیصلی سردارov نه نصرتشاه اسماعیلov نه عبدالقیوم عمرov. سردارov بسیار عالی بازی کرد. تجربه خیلی خوب دارد.
Shavkat Alimov. idomai hamlaи бозингарони дастаи Истиқлол. Ҳомид Ғуломиёвло дар майдон таҳти рақами 20 аввалин бор дар бозии имрӯзам. Нафаре ки мо дар мавридаш гуфтем. Қаблан дар ҳайати ҷавонони дастаи футболи Истиқлол ҳунарнамоӣ мекард. Ва ҳоло мебинем ки ба ҳайати дастаи футзал ҷалб шудааст. توپ در اختیار بازیگران استقلال. حمید غلامی ولی مقابل ادریسیارov موفق نمیشود. بازیگر رقم 20 دسته استقلال امکانیت برای تیم سورام و ضربه ادریسیارov با یک کسیش به پای بازیگر استقلال از میدان بیرون میشود. رزامov ضربه سختی او و فیروزبek مرادov کنچی دروازه‌اش رو خیلی خوب نگاه داشت و این حمله برطرف گردید. ضربه ریزوموف هم بسیار عالی بود. خب ضربه کنجی برای سورام. عمرов باز موفق نمیشود. خطا از جانب عبدالقیوم عمرов خیلی زیاد در آغاز نیمه دوم شده ایستاده است. و ایسا майдони вардишӣ ҳам моломоли мухлисон шуда истодааст. дар оғози қисми аввал хеле камтар буд мухлис, аммо ҳоло хеле зиёд. абдулқайюм умаров идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол ва довар ишора мекунад ки бозӣ идома дорад. бетаваҷҷӯҳ мекунем ва рамонади шарипов ҳам ба партоби мансур рафиня иҷоза намедиҳад. ادریسیارov منصور رافینیا یارov رزامov ولی رستم حمیدov توپ را از او گرفت. раҳмонали шарипов, шавкат алимов, пасои кӯтоҳи бозингарони дастаи Истиқлол, фурсат, шавкат алимов ва гол. бубинед чӣ гуна комбинатсия бисёр олӣ ва шавкат алимов мисли Криштиано Роналду ин голро ҷашн мегирад. воқеан ҳам олӣ буд бозигузорӣ ё таркиббороии бозингарони Истиқлол ба кадом хотир ки аз хати ҳимоя бубинед чӣ гуна баромаданд. ҳоло биёед лаҳзаи такрорро мутаваҷҷӯҳ мешавем. лаҳзаи такрор аз оғози ҳамла нишон дода намешавад мутаассифона. ба ҳар сурат ҳамларо маҳз худи шавкат алимов оғоз кард. худи шавкат алимов ва бубинед ки чӣ гуна аз хати дифоъ бо 1-2 яъне дар футзал маъмул аст пасҳои кӯтоҳ аз ин ҳолат баромадан бозингарони Истиқлол ва пешсаф шуданд. و پسی آخرین هم با رستم حمیدov تعلق داشت. خب حالا ضربه کنچی برای بازیگران تیم استقلال. اصلا وقتی چنین کامبیناسیون های زیبا میشود مخلص هم با وجه میآید از بازی دسته ها. خب انا همین لحظه ببینید، انا همین لحظه بسیار عالی بود. کارگردان هم ما رو فکر میکنم درک کرد
درک کرد که از کجا بازیگزاری بازیگران استقلال شروع شد و این لحظه رو برای ما و شما تکرارا نشان داده ایستاده است. شوکت حلیموف، رحمان علی شریپوف، خب اونجا رستم حمیدوف بود، خود شوکت حلیموف، 4 نفر خیلی خوب. محمد جان شریپوف خیلی خوب حمله رو آغاز کردن. اکنون برای دسته سورا لازم است که باز کم بکنند و بازی برگردند. اونها نشان دادن یا اثبات کردند که میتوانند با بازی برگردند و بازیگران دروازه‌بان روشن یوگنی گریتسینگا و حمله‌گر خوجند ارتیوم سردیوک در این میدان بازی سوپر جام تاجیکستان رو تماشا کرده ایستادند. دو حریفی که چند روز پیشتر در دور نیمه‌نهایی جام کشور با هم رقابت داشتند و خوجند غلبه کرد. البته نه با گل ارتیوم سردیوک، البته با گل دیان تومباس. محمد جان شریفوف، شوکت حلیموف، پاس به فیروزبک مرادوف، ضربه بک مرادوف بسیار عالی. ببینید از نیمه میدان خود ضربه را اجرا میکند فیروزبک مرادوف و نوریدین جباروف را هم حالا شاید آگاهی داد که باید جدی‌تر باید باشد. هرچند سالوموف، ضربه دلشاد سالوموف، توپ را با بازیگران استقلال، اما نصرشاه اسماعیلوف امکانیت پیدا نکرد. حالا آغاز نیمه دوم است. بعد از گزارش شدن 10-11 دقیقه ببینید بازی چگونه افجی بلند میگیرد. امیر شجاعی بود. فیروزسنگوف هم گوه فیروزسنگوف رو در میدان میبینیم. ادامه حمله دسته سورا و پرتاب سالوموف هم بسیار سریع و دقیق بود، اما کسی نبود از بازیگران سورا که با یک رسش توپ را به جانب دروازه روان کند. سولیف، منصور افینیا، سانگوف، سولیف، ادامه حمله دسته سورا و توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. منصور افینیا بود که ضربه را اجرا نمود. یک مرادوف، پرتاب دقیقی او اومارف، و اینجا خودی دلشاد سالوموف توپ را از میدان بیرون کرد. داور اشاره نکرد. خودی دلشاد سالوموف توپ را از میدان بیرون کرد، یعنی اینجا فول یا قاعده ویرانکنی نیست. اینجا قاعده ویرانکنی نیست. در حال میبینیم و اینجا مخلصان حالا ببینید
мухлисон дахолат мекунанд ва бозингарон набояд ба чунин иғвоҳо ки аз ҷониби мухлисон мешавад дода шаванд. албатта набояд ва мухлисон ҳам бояд одобу маърифати асосии мухлисиро нигоҳ дорад. خب بیاد به گل سیومی دسته سورا که مؤلف آن فیضعلی سردارov با توجه میشیم بسیار حرکت های خوب از میان دو نفر ضربه را به کنج دروازه فیروزبک مرادov روان کرد. واقعا هم خوب نردمایی کرد فیضعلی سردارov و بعدا کامبیناسیای دسته استقلال. ببینید شوکت حلیمov، رستم حمیدov بسیار خوب هنرنمایی کردند و گل چهارمی دسته استقلال رو آورد. خب بازی ادامه میکند. خب اینجا باز هم رو میاریم با همون جایی که برخورد میانی بازیگران هر دسته صورت گرفت و اونجا ضربه جریمه‌ای البته که نبود. حالا با تو بازیگران سورام پس با منصور رفینیا بود. ادامه حمله استقلال. خیلی پرتابی بلند و امکانیت بود. شوکت حلیمov در پهلوی او قرار داشت ولی به توپ رسیدن نتوانست. یورف امیر حسین اسماعیلی، ادریس یورف، منصور رفینیا، اسماعیلی، بختیار سالیف، نوریدین جبارов. حالا توپ را با بازیگران استقلال و ادریس یورف بعدا توپ را باز در اختیار دستش میگیرد. ادامه حمله سورا. برخوردها حالا زیادتر شده است در این رقابت. پس دقیقی در رسابونی دسته سورا. سالیف، ادریس یورف میتواند ضربه بزند ولی به او شوکت حلیمov اجازه نداد، اما توپ در اختیار بازیگران دسته سورا باقی میماند. ضربه سالیف. ده دقیقه اولی نیمه دوم جنبست می شود و 10 دقیقه دیگر باقی می ماند، اما این 10 دقیقه می تواند 20 دقیقه ادامه کند. عکس‌العمل حمله دسته استقلال و فرصت بسیار خوب. رستم حمیدov
ҳамидов ва касе нест, аммо дертар бозингарони Истиқлол омаданд. Инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Солиев қоидаи бозиро вайрон мекунад муқобили бозингари рақами 12. таҳти рақами 12 Некруз Идиев буд. Ва зарбаи ҷаримавӣ Солиев бо корти зард ҷазо дода мешавад. Хуб, бисёр тӯбрабои хуби Рустам Ҳамидов, ҳаракатҳои бисёр олияш ва осеб ҳам гирифтааст аз зонаи худ. خب ضربه جریمه‌ای رو می‌بینیم با چی انجام می‌دهند بازیگران استقلال. ولی بسیار یک فرصت یا شرایط خوبی گلزنی بود برای بازیگران استقلال وقتی رستم حمیدوف با حرکت‌های خیلی هم تیز توپ رو به جانب همدستایش گذاشت. حالا میدان رو ترک می‌کند رستم حمیدوف. اندکی осеб گرفته است. ببینید چگونه اولی گذشت از لیگنری ایرانی دسته سورام. ولی اینجا بازیگران دیگر دیرتر آمده بودند برای کمک به همدسته خویش. خب نکروز ایدیف سلاموف خف و خطر رو برطرف کرد. رحمانعلی شریپов پس به نکروز ایدیف با بازیگران سورو هم اجازه نمیدهند که حمله خوبتر و بهتر انجام شود. ادامه حمله دسته استقلال. نصرتشاه اسماعیلوف ولی خوبتر به توپ نرسید و اینجا ضربه دو باره از جانب رحمانعلی شریپов. به نتیجه این حمله برای دسته استقلال پایان یافت و چنین خطاها میتوانند به گل آورده رسانند. خطاها از جانب هر دو تیم، هر دو یعنی دسته. سردارов دلشاد سلامов ایدریسیارов ضربه سختی ایدریسیارov و فیروزبek مرادov این ضربه رو برمیگرداند. سردارov سمندر ریزامov حالا ریزامov با تو پس به یاروف و اینجا یک بار ضربه ایدریس اما خطا. برای دسته سورا حالا مهم است که زود گلی جوابی زنن ولی چون که دشوار می شود. حالا فیصلی سردارov ضربه و اما ضربهش این دفعه خفناک نبود برای بک مرادov اما گزارشش بسیار عالی. ادامه حمله دسته استقلال
عبدالقیم اومرов از پای افتید و داور اشاره میکرد که ضربه کریموی از همین موقع حالا ضربه کریموی تعیین کرده میشد به نفع دسته استقلال و اینجا واقعا هم ریزوموف پایش رو گذاشت پیشوا داد بازیگر دسته حریف رو و داور ضربه کریموی تعیین کرد. خب ضربه کریموی و امکانات بسیار خوب برای بازیگران استقلال. عبدالقیم اومرов ولی ضربه او با دیوار دفاعی دسته سورو بر میخورد. فیضعلی سردارов ادامه حمله دسته سورو و ضربه یوروف اینک مرتبه دوم او فیروزبک مرادوف را در حالت ناگوار می‌آورد. خیلی ضربه های خوب هم اجرا میکند ادریس یوروف، اما در دروازه‌بان دسته استقلال جواب میگیرد با ضربه های بازیگر دسته سورا. هنرنمای بسیار خوبی سلاموف و ضربه دلشاد سلاموف را هم برمیگرداند فیروزبک مرادوف. اصلا گزارش سلاموف بسیار عالی بود. خب ببینید چگونه رحمان علی شریفوف رو گذاشت دلشاد سلاموف. باز یک حرکت دیگری فیروزبک مرادوف این حمله رو برباد داد. سردارов ضربه فیضعلی و با پای چپ هم ضربه سخت اجرا میکند فیضعلی سردارov، اما توپ از پهلوی دروازه بیرون میشود. وضعیت خفناک برای بازیگران استقلال. منصور رافینیا، فیضعلی سردارov، و محو میکند رستم حمیدوف ضربه فیضعلی سردارov را. حالا از لگنرین سورا هیچ نام و نشانه نیست. منصور رافینیا در میدان است اما دیگران هیچ هنرنمای خوب و زیبایی نشان نمیدهند. لگنر معنی اون را دارد که باید از بازیگران ما یک سر و گردن بالا بازی کند. ولی حالا بها دادن هم به لگنرین سورا شاید نادرست است، چون که این بازی نخستین رسمی آنها در آغاز موسم امسال است. بک مرادوف پاس به شوکت حلیموف، نصرت شاه اسماعیلوف، رحمان علی شریفوف، محمد جان شریفوف را از پای هفتانید بازیگری دسته سورا. منصور رافینیا، فیروزبک مرادوف و ضربه بلندتر از دروازه از میدان بیرون می شود. حالا فیروزبک مرادوف دعوا میکند وابسته به کدام حالت. خطا از جانب بازیگران استقلال. ادامه حمله دسته سورا، فرصت برای سالیف، ضربه سالیف ولی
дамонали Шарипов бо иҷозат намедиҳад. ҳоло зарбаи бозингари рақами 8 дастаи соро буд. Амиршуҷоӣ идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол ва Шавкат Ҳалимов ӯро ҳам намегузоранд ки зарбаи худро анҷом диҳад. دقیقه 15 بازی. Bekmurodov. Amir Shujoyi, Mansur Rafinia, سه لیگنری دسته سورو در میدان هستند. توپ را به بازیگران استقلال. حمیدوف. Bekmurodov. ضربه سختی او. بازم فیروز بکمورودوف. یک ضربه دیگر ولی بلندتر. از دروازه سورو از میدان بیرون میشود توپ. ادامه حمله دسته سورو. امیر شجاعی. سمندر ریزوموف. نزدیک میشوند بازیگران سورو ولی به اونها اجازه نمیدهند. حالا ادامه حمله دسته استقلال. نصرتشاه اسماعیلوف. از روی سرعت شاید موفق شده نتوانست نصرتشاه. توپ را با از پای فیضعلی سردارов عبدالقیم عمرов بود و برخورد هر دو بازیگر هیچ چیز نیست. خب دقیقه 16 نزدیک شده ایستاده است. سورو کمپانی با حساب 4-3 بازی رو باخته ایستاده است. شاید آنها باز بعد از چند لحظه نفر پنجم رو هم به میدان آورند. چون که مهم است برای دسته سورو. ریزوموف حالا دعوا میکند با داور و کارت زرد میگیرد برای دعوایش. سمندر ریزوموف. خب وقت و رفت کمتر شده ایستاده است مخصوصا برای سورو چون که اونها بازی رو باخته ایستادن. فیروز بکمورودوف. یک ضربه زمینی او. شاید حالا نفر پنجم رو آماده میکنند مربیان دسته سورو. 3 دقیقه دیگر باقی مونده است. امیر شجاعی، منصور رفینیا، ادریسیاروف. شجاعی میخواهد ضربه بزند. بازیگر رقم 8 دسته سورو و ضربه هم اجرا میکند و اعتراض میکنن بازیگران سورو که تو به دست بازیگری دسته استقلال رسیده است. خب بیاد میبینیم. تو به دست بازیگر استقلال رسید.
ягон ҷои шаку шубҳа нест, расид ба дасти бозингари Истиқлол Муҳаммадҷон Шарифов. довар ҳам дар наздиктарин фурсат қарор дошт. хуб, ҳоло Дилшод Саломов омода аст барои ба майдон омадан ҳамчун бозингари панҷум. зиёд аз 2 дақиқа то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст. Саломов ба майдон мебарояд. ҳар ду мураббӣ ҳоло дастур дода истоданд ба шогирдонашон аслан ин тайм-аутро пайравоҳӣ дафт гирифт, ба хотири он ки 5 нафара бозӣ мекунанд бозингарони соро, набояд онҳо ба хато роҳ диҳанд. Дарвоза холӣ аст ва дар сурати хато ё аз даст додани тӯб ҳатман ҳарифам ҷазо медиҳад. барои ҳамин ин бисёр як чизи нозук аст. тамошобинони азиз, боз ҳам дарвозабон Гритсенко, ҳамлагар Артём Сертюк барои мо шумо нишон дода мешавад. хуб, нафари панҷум ба майдон омад. ин Дилшод Саломов бозингари рақами 99 аст. бозингарони Истиқлол ҳоло омода дифоъ мекунанд ва ҳамеша омода ҳастанд барои рабудани тӯб аз пои бозингарони дастаи Соро, чунки ин беҳтарин имконот мешавад. аксари дастаҳое ки тӯбро аз ҳариф мегиранд, ҳатто дар ин ҷоми ҷаҳонии футзал ҳам буд, дар Ӯзбекистон голҳои хеле зиёд заданд ба дарвозаи ҳарифон. ва ҳоло имконат барои дастаи Истиқлол, аммо на! ва инҷо аз фурсат ҳам истифода бурда наметавонад Самандар Ризомов. дарвоза холӣ буд дӯстони арҷманд ва интизор ҳам надошт. шояд биёед таваҷҷӯҳ мекунем, хато аз ҷониби бозингарони Истиқлол, вале зарбаи Ризомов ба паҳлӯи дарвоза бармехӯрад. беҳтарин имконият буд ки ҳисоб ҳоло баробар карда шавад. ва албатта инҷо Фирӯз Бекмуродов ба чӣ эътироз дорад? ба довар. ва як хатои бозингарони Истиқлол он буд ки тӯбро нигоҳ доштанд, метавонистанд ҷониби дарвозаи Соро зарба зананд. барои даъвояш ба Фирӯз Бекмуродов корти зард нишон медиҳад довар. забиратсия ҳоло дастур дода истодааст. хуб, зиёд аз 1 дақиқаи дигар, 1.5 дақиқа агар биём хато намешавад, вақт боқӣ мондааст то фарҷоми ин бозӣ. ва тӯбро аз саҳат бозингарони дастаи Истиқлол ба бозӣ дароварданд. Бекмуродов, партоби дақиқи ӯ зарба зада мешавад ва барои дарвозабони Соро ҳам андаке хафнок буд. ҳоло нафари панҷум бояд дар рафи дастаи Соро зуд ба майдон ояд. Дилшод Саломов аст, бинандаи азиз. ва акнун тӯбро зери назорати худ мегиранд бозингарони дастаи Соро. хуб, Саломов, Сардоров, Бахтиёр Солиев, Идрисёров. беҳтарин фурсат буд барои дастаи Соро, аммо бенатиҷа. акнун аксулҳамлаи дастаи Сороро мебинем ва боз ҳам Идрисёров. хеле имконияти хуб буд. расо 1 дақиқаи дигар вақт боқӣ мондааст. таносуби тӯб ҳам 1-2 аст. фарқияти аз байн бурдани 1 тӯб ҳоло имкон дорад. бубинед, паси Идрисёров ва Бахтиёр Солиев буд, агар хато накунам. Муҳаммадҷон Шарифов муқобили Файзали Сардоров ҳоло хато кард. бозингари рақами 9 дастаи Соро андаке осеб гирифт, вале метавонад бозиро идома диҳад. ин фарзанди Файзали Сардоров аст, бинандаи азиз, ки имрӯз ба тамошои бозӣ падар омадааст ва бовар дорем ки мисли падараш як бозингари хеле хуб мешавад дар оянда.
کسب پدر رو انتخاب کردن هم این بسیار خوب است. خب ثانیه‌های با شمار باقی مانده است بیننده عزیز. فیضعلی سردارов امکانیت برای بازیگران دسته سورو. اکنون بکمورادوف بالا ضربه میزند جانب دروازه و اینجا دلشاد سلامov فلکه اومده بود در نزد دروازه قرار داشت. 20 ثانیه دیگر بازیگران سورو باید شانس خود را استفاده برند. ادریس یاروف، فیضعلی سردارov پاس به کنار، فرصت برای سورو ولی بازیگران استقلال هم اجازت نمیدهند. تنها 10 ثانیه باقی مانده است. بیای توجه میکنیم سلامov، فیضعلی سردارov، ادریس یاروف، امکانیت ضربه زنی برای اونها اما به نتیجه وقت حالا کم باقی بماند و امکانیت خوب اما ضربه جانب دروازه نمیرود و وقت به انجام میرسد. دوستان ارجمند استقلال اولین بار برنده سوپر جام تاجیکستان ناید به فوتسال می شود. باری اول و باری اول سورو کمپانیا رو هم در بازی برای به دست آوردن سوپر جام تاجیکستان محض استقلال شکست می دهد. شتابره که سال گذشته در بازی های سلسله فینالی محض استقلال سورو کمپانیا رو مغلوب کرده بود و در آغاز موسم امسال هم محض استقلال سورو رو شکست می دهد. حالا پیراهن کامران علیف با تمام مخلصان نشان داده می شود. این به خاطر احترام به بازیگر دسته استقلال است که گفتیم بنابر سبب جراحی شدنش در بازی امروز اشتراک ندارد و زود برگشتن او را ما انتظار هستیم. پایلا واحدوف در دسته او اینک باز هم از استقلال مغلوب می شود از تیم الکساندر جابیرادزه و این آغاز موسم امسال بود بیننده عزیز. این آغاز موسم امسال بود، یعنی بازی برای به دست آوردن ابرجام کشور یا سوپر جام تاجیکستان میانی قهرمانی موسم گذشته و برنده مدال های نقره موسم گذشته و حالا مراسم سپریدن جایزه و من جام با دسته غالب برگزار می شود و بهترین بازیگر هم من فکر میکنم معین خواهد شد در این رقابت. کی بهترین بازیگر می شود؟ اصلا چون انانه از دسته غالب انتخاب میکنند، از دسته غالب انتخاب میکنند. بیا لحظه های تکرار رو میبینیم در بازی امروز که چگونه اولین شده حساب بازی رو محض بازیگران دسته استقلال رستم حمیدوف باز کرد در دقیقه اول رقابت با یک بازیگزاری خیلی عالی. اصلا گل های استقلال با کامبیناسیون بسیار خوب زده شد و فرصت ها خیلی زیاد بودند. اصلا در نیمه اول بیشتر برتری جانب دسته استقلال هم بود با حساب 3-0 اونها پیش صف بودند و گل محمد جان شریفوف برای ما شما پیشکش می شود با پاس رحمان علی شریفوف و توپ را به درون دروازه دسته سورو روان کرد. ضربه چندان سخت نبود ولی از میانی پایهای دروازه‌بان وارد دروازه شد و حساب 2-0 گردید. بعداً توپ سوم رو هم بازیگران استقلال خیلی زود زدند ولی تا این دم بازیگران تیم سورو هم امکانیت داشتند. با این لحظه متوجه شوید رستم حمیدوف پاس گل‌آور انجام می‌دهد با عبدالقیوم عمرов و عمرов توپ را به درون دروازه روان می‌کند و حساب را 3-0 می‌نماید. اما در پایان نیمه اول رقابت بازیگران سورو به خود آمدند و چند فرصت خوب به میان آوردند. یکی از قهرمان‌های اساسی برای سورو این سمندر ریزوموف بود که 2 دفعه دروازه دسته استقلال را رخنه کرد. ضربه اولش با یک رسش به رحمان علی شریفوف و در ضربه دوم هم توپ را از رحمان علی شریفوف گرفت و بعد در این دروازه فیروز بکمورادوف روان کرد و حساب را 3-2 نمود. این امکان داد که بازیگران سورو با یک روحیه خوب با تنفس روند با فرقیتی کمتر از یک گل و در بازی امروز حتی فیروز بکمورادوف میتوانست چند دفعه موفق شود
вале дарвозабони дастаи Соро ҳам зарбоиро баргардонид. дар оғози нимаи дуввум бозингарони Соро бозиро ба даст гирифтанд. Файзалӣ Сардоров бо як ҳаракатҳои бисёр зебоаш тӯбро ба даруни дарвозаи Истиқлол равон кард ва ҳисобро баробар намуд дар оғози нимаи дуввуми рақобат. ва бозӣ хуб нишон доданд бозингарони тими Соро. баъд аз ин бозингарони Истиқлол як комбинатсия бисёр хуб анҷом доданд. Муҳаммадҷон Шарипов, аслан Раҳмоналӣ Шарипов, Муҳаммадҷон Шарипов, Шавкат Ҳалимов ва Рустам Ҳамидов. Ҳар чор бозингар бо як расиш голи чорумро барои дастаи Истиқлол ташкил намуданд ва ба ин тартиб ҳисоб 4-3 шуд. Рустам Ҳамидов дар бозии имрӯза нишондоди бисёр хуб дорад. ҳам як гол зад, ҳам ду паси гол овард. Бисёр нишондоди олӣ. ва борҳо Идрис Ёров, Файзалӣ Сардоров имкон доштанд. Самандар Низомов бубинед ба як лаҳзае ки ӯ ба миён овард ки дарвозаи дастаи Истиқлолро рах накунанд, аммо муваффақ нашуданд ва бозӣ бо натиҷаи 4-3 ба фоидаи дастаи Истиқлол ба поён расид ва Истиқлол аввалин бор барандаи Супер ҷоми Тоҷикистон оид ба футзал шуд дар соли 2024. ҳоло маросими супоридани ҷом ва ҳамчунин ҷоизаҳо баргузор мешавад ва албатта агар пешгӯӣ кунем, чун анъана аз дастаи ғолиб беҳтарин бозингарро муайян мекунанд. Масалан мисли соли гузашта. дӯстони азиз, то оғоз шудани маросими ҷоизасупорӣ андаке танаффус мекунем ва баъдан бармегардем ба маросими ҷоизасупории Супер ҷоми кишвар дар соли 2024.
دوستان عزیز با مجموعه ورزشی کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برمیگردیم و پس از چند لحظه مراسم جایزه سپاری بازی برای به دست آوردن سوپر جام تاجیکستان اوید به فوتزال در سال 2024 برگزار می شود و چطوری که ما و شما تماشا کردیم دیدیم در این بازی در این رقابت دسته استقلال اولین مرتبه صاحب سوپر جام تاجیکستان شد در تاریخ خود و آنها در بازی مقابل سورا با حساب 4-3 دست بالا شدند و توانستند صاحب سوپر جام کشور شوند. و نگفته نماند دوستان ارجمند، نگفته نماند که موسم امسال فوتزال کشورمون شروع می شود روزهای نزدیک و ما در آغاز گزارش برای شما گفتیم که دسته‌های بهترین امسال در رقابت‌های لیگ فوتزال کشور نامنویس شدند و آنها برای به دست آوردن مقام و مرتبه تلاش خواهند کرد. و 19 اکتبر الکی هفته آینده رقابت‌ها در همین وقت و ساعت رقابت‌های فوتزال برگزار می‌شوند و در این مسابقه 9 دسته اشتراک می‌کنند. غیر از تیم سورو کمپانیا و استقلال همچنین باز 7 تیم دیگر رقابت میکنن. اینجا حالا نمیدونم چی حالت با میان آمده است، شاید حالا آغاز نمیشود مراسم جایزه سپاری و دسته ها با میدان نآمدند. حالا دسته ها با میدان نآمدند، منتظر میشویم به هر صورت. منتظر میشویم که دسته ها وارد میدان میشوند و گفتیم که 9 دسته غیر از سورو و استقلال 7 تیم دیگر پایتخت امانت بانک سامان هم از شهر دوشنبه، سپر و خوجند از شهر خوجند، استرافشان از استرافشان و ریگر از شهر ترسونزاده وارد رقابت های سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان میشوند. خب همگان منتظرند، منتظر مراسم جایزه سپاری و حالا متوجه میشویم به جریان جایزه سپاری در فرجام بازی برای به دست آوردن سوپر جام تاجیکستان. و نگفته نماند که دسته که در موسم در پیش ساده در فوتزال کشور موفق می شود البته باز فوند جایزوی هم دارد با مبلغ 100,000 سومانی. خب مخلصان هم آیسته آیسته ترک تالار کردند تماشاگران عزیز و شماره مخلصان در بازی امروزه برای به دست آوردن سوپر جام تاجیکستان خیلی و خیلی زیاد بود. شمارشان البته کم نبود و به تماشای این رقابت آمدند. رقابت هم واقعا خیلی پرشدت و جدی.
сурат гирифт. ва фикр мекунам боз рақобатҳои суперлигаи кишвар ҳам хубтару беҳтар сурат мегирад. хуб, бозингарони Истиқлол дар майдон ҳастанд. ҳоло дар майдонанд ва имсол дастаи мазкур бо ҳамин пиёнҳои худ ворди рақобат мешавад. ҳамон либосҳое ки маҳз дастаи футболи Истиқлол ҳам бо ҳамон либосҳо дар рақобатҳои лигаи олӣ ва дигар мусобиқаҳо иштирок мекунад. акнун вуруди бозингарони дастаи Сороро ба майдон мебинем ва ҳамагон мунтазири онҳо буданд. In the other end wins the ball back. Viamonte! Brilliant finish. Just what was needed from Venezuela. Спори беҳтарин бозингарон муайян шуданд. онҷо беҳтарин албатта дарвозабон ва ҳамчунин ҷоизаи ферплей ҳам дода шуд ба бозингар. албатта ҳоло мебинем ин ҷоизаҳо ба киҳо дода мешаванд ва имрӯз саҳми доварон ҳам дар ин бозӣ хеле ва хеле калон буд. доварон аслан бисёр хуб ҳам ба назари ман доварӣ карданд бо роҳбарии Сафарали Маҳмадизода, ки дар ин бозӣ ҳамчун довари асосӣ буд. ба ӯ кӯмак мекард Манучер Замонов дар рӯбарӯю ва баъдан довари эҳтиётии Эркин Мадибоев саҳми бисёр хуб гузошт ва довар Соня Санч Наврӯзҷони Сулаймон дар бозии имрӯза муваззаф буд ва фаъолияти хуб ҳам кард. хуб, маросими аксгирӣ ҳоло бо ҳайати доварон сурат мегирад ва баъдан боз акнун ба Холмурод Зардовам ҳоло ҷоиза тақдим карда мешавад. Холмурод Зардов дар бозии имрӯза ба ҳайси нозири бозӣ фаъолият кард. нозири бозӣ ва арзи сипосам ба ҳайати доварон дар рақобати имрӯза. дӯстони арҷманд ки бозиро бисёр хуб шоҳиӣ карданд. инҷо ҳайати бозингарони дастаи Соро компанияро дар майдон мебинем. хуб, ба комиссари бозӣ Абдулло Соқифам ҳоло ҷоиза дода мешавад. онҳое ки дар баргузор кардани бозӣ барои ба даст овардани суперҷом масъул буданд. беҳтарин бозингари суперҷоми Тоҷикистон ҳоло эълон карда мешавад. тамошобинони азиз, ва ин нафар Рустам Ҳамидов бе ягон шаку шубҳа ду паси головар ва як гол дар номи ӯ сабт шуд дар бозии имрӯза ва ҷоизаи беҳтарин бозингари ин вохӯрӣ насиби ӯ гардид. ду вариант буд, ӯ ва Фирӯз Бекмуродов, ки ман фикр мекунам маҳз саҳми Рустам Ҳамидов дар муваффақияти Истиқлол дар ин бозӣ хеле ва хеле калон аст ва суперҷоми Тоҷикистон ба Истиқлол маҳз бо як паси головариу ду паси головариу ва як гол ба даст омад.
ва акнун ба ҳайти бозингарони дастаи Соро Компания ҳоло медалҳои нуқра тақдим карда мешавад. خب ҳайти бозингарони дастаи Соро Компания ҳам ҳоло омода ҳастанд барои гирифтани медалҳои нуқра дар бозӣ барои ба даст овардани суперҷоми Тоҷикистон. ҳайти бозингарони ин даста ҳам ҳоло дар майдон ҳузур доранд. хуб Файзали Сардоров ки аслан капитани дастаи Соро Компания ҳаст, ҳамроҳ бо фарзанди худ ҳоло дар ин маросим қарор дорад ва имрӯз бисёр саҳми хуб ҳам гузошт, вале натиҷа ба фоидаи онҳо ҷамъбаст нашуд. Аз дастаи Соро дар қисми дуввум бисёр хуб бозӣ кард Файзали Сардоров. хуб дар ҳайти дастаи Соро имрӯз Файзали Сардоров, Самандар Ризомов, Фирӯз Сангов, хуб Идрис Ёров, боз бозингароне ки бозӣ накарданд, Муҳаммад Раҷабов, легионери эронии ин даста, аз ҷумла Амир Шуҷоӣ, Амир Ҳусейн Исмоилӣ, Мансур Рафина, дарвозабон Саиди Турубиде бозӣ карданд ва Нуриддин Ҷабборов дар қисми дуввум ба майдон омад дар ҳайти ин даста ва саҳми худро ҳам гузошт. Бахтиёр Солиев буданд, Дилшод Саломов аз бозингарони ин даста ки талош карданд ва мураббиёну кормандони дастаи Соро ҳам ҳоло бо медал сарфароз гардонда мешавад, аммо мо сармураббии дастаи Сороро дар маросими ҷоизаспорӣ намебинем, Пайрав Вуҳидовро. ва акнун ҳайти бозингарони дастаи Истиқлол ҳоло бо медалҳои тиллои суперҷоми кишвар қадрдонӣ карда мешаванд. дастае ки инак дар оғози мавсими имсола баъд аз 3 соли пайҳаме ки тими Соро Компания тавонист суперҷоми кишварро ба даст оварад, маҳз ҳамин якатузии Соро Компанияро шикастанд ва имсол суперҷоми кишварро ба даст оварданд. ин аввалин бор дар таърихи дастаи футзали Истиқлол аст. бинандаҳои азиз, ҳоло ҳайти бозингарони ин даста бо медалҳои тилло сарфароз гардонида мешаванд. албатта дар ҳайти ин даста бозингарони зерин дар рақобати имрӯза номнавис шуданд. Рустам Ҳамидов аз беҳтарин бозингари ин вохӯрӣ ҳам эътироф гардид. хуб Шавкат Ҳалимов, Самараддин Шамсов, бозингарони дигари ин даста, Насратшо Исмоилов, Некрус Идиев, Ҳамид Ғуломӣ, Муҳаммадҷон Шарифов, Абдуқайюм Умаров ва Раҳмоналӣ Шарипов ва баъдан ситоди мураббиён баробари Александр Забирадзе, Ҳусейн Шодиев, Фирӯз Юсуфзода, мудири тим Парвиз Ёрмадов, маъмури даста ва Диловар Зайниддинов, пизишки дастаи Истиқлол ҳоло бо медалҳо сарфароз гардонида мешаванд. ва ҳоло ҷоми кишвар ба капитани дастаи Истиқлол тақдим карда мешавад. Фирӯз Бекмуродов, дарвозабони тими миллӣ ва дастаи футзали Истиқлол, капитани дастаи Истиқлол дар мавсими ҷадид аст, дар мавсими имсола ва ҳоло маҳз суперҷоми кишвар ба капитани дастаи футзали Истиқлол дода мешавад. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ҳоло суперҷом ба ҳайти бозингарони Истиқлол тақдим карда мешавад ва дар қатори дастаҳое ки суперҷоми кишварро ба даст оварданд, ҳоло дастаи Истиқлол ҳам ба қатори ҷоизадорон шомил мегардад. хуб суперҷоми кишварро ноиби президенти Федератсияи футболи кишвар Алишер Уронов ба капитани дастаи Истиқлол Фирӯз Бекмуродов тақдим менамояд. хуб мухлисони дастаи Истиқлол имрӯз дар варзишгоҳ дар майдон ҳастанд ва аз фурсат истифода бурда дастаи Истиқлолро бо ба даст овардани суперҷоми кишвар оид ба футзал табрик мекунем ва ҳафтаи оянда ҳатман рақобатҳои суперлигаи кишварро мунтазир мешавем ва умедвор ҳастем ки мавсими имсолаи рақобатҳои футзали кишварамон боз ҳам хубтару беҳтар сипарӣ мешавад ва дар сатҳи баланд баргузор мешавад, зеро имсол 9 даста дар рақобатҳои суперлигаи футзали кишварамон бозӣ хоҳанд кард.
бинандаи азизу арҷманд, ҳоло гузориши мустақими мо аз бозӣ барои ба даст овардани суперҷоми тоҷикистон байни дастаҳои солу компания ва истиқлол ки ҳар ду ҳам аз душанбе ҳастанд ба поён мерасад. аз маҷмӯи варзиши кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бобо холмурзода будам шорҳи ин бозӣ бо ҷамъи ҳамкорони техникиямон ки ин гузоришро барои шумо тақдим кардем то гузоришҳои навбати сеҳатманду пирӯз бошад. хайр.